Uyazi kodwa bafowethu, lena nje kodwa bidinga nje thina indle emnyama kesibumbane sike sihambe soseka uMr Malema. Singamseki ngokuthi mina ngi-MK ngibona we-EFF, cha sindle emnyama nje siyomeseka uMr Malema ngoba safeyila ukweseka ubaba uNxamalala singabantu abamnyama. Iphutha esalenza kubaba uNxamalala mhla iboshwa akumelanga sikuphinde kahle kahle. Umthetho wase-South Africa unamehlo futhi uyakhetha, unamehlo futhi uyakhetha. uMr Malema akazange adubule umuntu, uMr Malema akazange abambe inkunzi, uMr Malema akazange antshontshe lutho la, wadubula phezulu phambi kwabantu. Ingakho kunecala nje lakhe njengamanje ekumele ukuthi likwazi ukuthi limgwebe. Kodwa kunabelungu abake banyasivini amaphoyisa bayiginqa yaba ngohlangothi base begibela phezulu kwayo. Ney'thombe zabo futhi zikhona kwi-media. Azange sizwe ngabo ukuthi baboshwa yini, bagwetshwa yini. Ingakho sithi umthetho unamehlo futhi uyakhetha. Esinesiqiniseko futhi ukuthi ukube leya nto yenziwa abantu abamnyama okuyisiveni bagibele phezu kwayo emva kwalokho, ngineshow mina ukuthi lalingeke lishone usuku lwangaleya mini bengaboshwanga labo, lalingeke liphele futhi usuku ngemela bengagwetshwanga labo bantu laba, bezoboshwa nje bahlale bagwetshwe. Kodwa ngoba umthetho unamehlo futhi uyakhetha, ngoba umthetho unamehlo futhi uyakhetha. Kuthe mangabe oPlan Molefe begcwala kwi-media kuthi uyibona abalutho Eskom yonke leya nto leyana, kuthe sekuvela belungu laba-ke kuthiwa ibona impela-ke laba-ke uzibanda zakhona. Sagcina nje kushiwo kodwa kwaphela kanjani ngoba umthetho unamehlo futhi uyakhetha. Bafowethu, lena bafowethu ibisidinga sonke ukuthi nje i-EFF ngineshow futhi ukuthi uMr Malema ukahlale nje abuke iy'ngane zakhe kwi-media mas-campaign akhale. Ngineshow ukuthi uyakhala ukuthi madoda shoda ngeyidrayika la, sishoda ngeyidrayika la, ngoba phela iy'ngane zakhe nje uphuma zilo zivele zilo engenasidingo. Yabona manje benza ama-Photoshop baphethe ama-AK, yabona bonke manje bana-Photoshop baphethe ama-AK. Bafowethu ngalokuzenza into engasiyo, anisiyo lento, ngamavolontiya e-EFF, anama-AK la senza ama-Photoshop ngawo la. Le nto eniyenzayo nilimitha abantu abanesifiso abangayona i-EFF kodwa abanesifiso nothando sokuthi basapothe uMr Malema ngaleliyana. Uma senigcwalisa kwi-media niveza nigqoke i-uniform le yenu le, niphethe ama-AK-47 i-photoshoot le yenu, anisabisa abantu ekumele ngabasapothe uMr Malema ngoba le nto ibidinga wonke umuntu wase-South Africa sihambe sosapothe uMr Malema. Iphutha esalenza kubaba uNxamalala lokuyekela i-KZN nabantu abathize
singalenzi ku-Mr Malema. Asibuyiseli phela thina ukubi ngokubi, sibuyisela thina ukubi ngokuhle. Mr Malema 2026 baba, nyaka onzima kakhulu. Phansi ke nje awuzami i-striker baba, awupheki i-striker baba, ngoba labo bathembile laba la kwi-media, la kwi-media la bayi-tracker la kwi-media baba, hayi bayidlisa i-team yakho, bayidlisa i-team yakho baba. Siyacela ke ama-fighter amahle ukuthi ningabavaleli abantu abangasiwona umkhonto wesizwe ukuthi basapothe uMr Malema. Ningayenze yini lento, bavuleleni abantu baye-South Africa babe ingxenye nayo yento yino yokusapotha uMr Malema. Khiphani lezi ibhamu ezifake nama-photoshop ngoba manje kuyoba manje hayi bazola labantu, ucabange sekukhona umhlobo wephoyisa ngoba bewanyenani nje ama-photoshop ama-AK-47 hayi bona ngasesithembezile yebo futhi imani ngane zakwethu. South Africa ake simsekele uMr Malema bafuthu, ake sibekeni ipolitiki eceleni. Ke kwahanjwa kwayiwe e-White House, uhamba i-GNU yadlala amavidiyo ka-Mr Malema, wayesebuza uTrump ukuthi wangaboshwa ngani lo mlezo. Manje ngeke sazi ukuthi phela le ukudubula phezulu sekusebenziswa yona yini, ukuthi phela kufezekiswe into yakhishwa umongameli lapha e-White House ukuthi akaboshwa ngani lo mlezo. Ubukhona bethu ne-support yethu ukukhombisa ukuthi umthetho wase-South Africa unamehlo futhi uyakhetha. Hayi lento eney'bhamu zama-fake ba-AFF. Asambeni siyosupport uMr Malema ngepeace. Ubukhona bethu sisonke kutshela izwe lonke, umhlaba wonke ukuthi e-South Africa nangu umholi uMalema uyaboshwa, kodwa abantu, yabona, abantu e-South Africa bathi umthetho wase-South Africa unamehlo futhi uyakhetha. Ningazivaleli ama-fighter. Mr Malema makudlulwa le baba, igeja phansi, awupheki i-striker baba, awupheki i-striker ngoba engathi i-striker zakho zikwi-media lezi. Hayi ngeke baba, hayi ngeke baba, abakudayiseli kahle, abakudayiseli kahle, bayadestroya. Baney'nhliziyo ey'ncane, banama-anger issues. Into abayaziyo nokubulala nje, abakwazi ukwakha okuhle. Kodwa baba, usemkhulekweni wethu, uNkulunkulu uzohamba nawe, ahambe phambi kwakho, uzophuma laphayana nje, khuleka lapho, uzophuma laphayana uhambe uyosebenza, kodwa awuzami i-striker, uzipheke nje i-striker zakho. 2026 aliye phansi ikeja, jikijela mkhonto, jikijela.